Isa po. Buy me food. Come here, come here, come here. Come here. What do you want? What do you want? Huh? Biscuit? That one? Okay. Amang bantayan eh. Amang nabantayan eh. Ang sabi, baby, kasi I miss you so much. Ano bantay no? Fit. Kana. Okay. Nagana ka diha? Opo, pag wala si mama. Pag wala si mama, kana wishi, kanang oh. This one? O gisa ka Dutch meal. Ay duhaan na lang ka Dutch meal. 140 Torres and 1 for Sasa, okay? Is that your classmates, ha? Is that your friend? Yes. Sasa, here it is. One for you and one for Tito Renz, okay? Let's go. Come. We're going home now. Ang balay ni Sister Alfonsa. Nara! Ay, Nara. Nakita na kasi sa iyong school. Dagan kayo siya, friends. Ganay. Daghanay kaayo. Opo, imo kay isa lang. Isa lang. Ako kay daghanay. Daghanay kaayo. Tamo sakay. Man tamo sakay sa. Oh. Pero sapa, nasab lagi liyo, sapa ka ba? Bro, sapa ka ba, bro? Ay! Ano pa may brand dari mo yan estimate sa. Ha? Wait mo yan dari estimate base na magkano. Ako lang. Dito Tito Renz here. Itong dili kay ibalik ya. Sa likod sa ba? Driver mo. Monkey. What did you do?